Nani nisiza mashinyane yebo khona yonke ifuza khona okwangaphakathi phela enkosi mawusifile emagcekeni asekhaya sithi asikhombise isomo lakho kodwa le khaya siyahlonipha umkhulu umsoco sithi umhluzi sikhombisa umhluzi wakho ngoba oyinkosi akakwazi ukufika nje esehlwane angasibonanga siphila sesithi-ke asimkhombise bese sisho ukuthi sizokhuleka kwenkosi ukuthi nobaba uNyathi nangasesibayeni khona ngifuna ukubona yebo kodwa-ke esiyocela ukuthi sikusondeze ngasekhaya ney'moto zokuthatha ukuhambisa ekhaya lokhu nje isobho lokuthi selikhona nisho noma bafana bekulungisa ngokushesha noma uvele ifake kuthini singalindele ukuzokuba wena uyawazi umthetho ukuthi uma kufike ingane kaZwelithini egcekeni ufune ukwenzakaleni kodwa bengakulindele kuba uyabona kuba ngiyathokoza nathi uma imbe yodwa hayi mabekade